hang no makat arpat pinlap ag gospel jo Matthews kisanran jo Jisu kile salangkaban bat kitngan ga Bible ki yai lenti bat ki po langka kitngan ki po langka ki khaj sok kau na ta ki kerja ki ti ki bam kat kum hukum ki jiu mdei ban le salangka ban kerja kau bat banda bam ro ki ongat kum Moses mdei ban le unta ki wan Jisu ki ong bele me sha ki sanran je me ban le ga ye ga ba kim de ban le kat ba kum hukum Moses Jisu ong bale pi penrem yang bale pi penrem yo kupa temen je pi David men ba u tngan ule che ge ying jong lung do ba bam yo kupu pen i ya ka ba de jing shaban bam bat don jing rem bale pi penrem yo David bale pi wan ban thok khaja ban wat dong yang wong sa jisin wong bale pi penrem yo to gi briu ki bale sang i ge temple ha ge testament brem haga sungi sebeton hara kim don jirem don bapenrem ki balai piwan ban wat dong yang aku ni hatu pimtip bangade utrai jong ke sebeton bat ngalaban lekat bangamon jela ka jong ngade utrai ngade manga batau ke sebeton om shum tau yang ngan naga bentang ke sebeton ya ke sebeton la tau na mentau jonga ngalaban lekat bangamon om Jisu namar ngade utrai jong ka. So, dan kebriku ang pay Jisu long try sebeton so ngide ban burom yang sebeton. Are hang tu balai Jisu kren itu keting ka daw dai namar bu udang de penkenya ka. Hagi dikor ba sene. Haji syam dai mau ki sanram ju tang bu sya liang ni sanram ju de. Now, habau im gumta ki jiu kim sultanar ki paresi laisnem kim sultanar Jisu. Baru Jisu bat ki Farisi kawai. Jisu ngam kon brum shoman sini. Mana ki Jisu ngawan ban ai kawai. Laisnem Jisu bagi Farisi kim Jisu. Baru Jisu mju khot ki de kerteng ka bade ban khot. Uju khot ki de gi pseng. U khot ki khori ki gi pseng. U ongkor di pi ki Farisi ki besyong haga seed Moses. Hagnong ba arpelai jeng gospel Matthews pin pule dendot kot menongkong ter ong ki Farisi ki syong ha ke seed Moses ke seed Moses ke keren pang ke authority ke ikhtiar ke keren pang ke ikhtiar ke baki ke ba Moses penhiar pateng bat borok ikhtiar ke Moses don mentah ki jiu ki kam baki yo ikhtiar ke Moses baki lapan le ke baki mon baru Jisu ong ki to le ye kita bagi Farisi ki ong tang bagi kam ju ki piwat bo namar ki bo ye jingkit bakia terpeng ki bru ila de wat syempre aktiro ki penki Jisu ong kordit ye pi ki Farisi arsap ki no ilam ba matla sangaman puli pi ye ka jingtim ke bo Jisu utim ni Farisi namar Jisu wong kordit ye pi nomar pulai get kot ke bakat lai kordit ye pi ki no thok ge Farisi arsap na ba bikhang ye ge hima ki beneng na bata gi bru bakin rong ye la der pim rong ye ki wer pim sha pi de gi babat yo shabi ge hima ge beneng pi shong sir Moses pat bisku khain pa pi don ge ikhtiar ke bo Moses udon re pilong kum ge jingtep bal pele pi da duai jalan bagi brukin yo i ba pi mane blai penban Jisu ong ngatip ke ba jupo jong pi lai keleng ge perthai ban yalap ban pen kelaju ye ki gentle nda ba pi de pen kelaki pi pelong peban ki khon jong ke dujok arsha tade khor khatsan thop khan re kordit ye pi gi Farisi ki non yalam ba matla Jisu ong ye non Farisi pi de gi non yalam ba matla khot khan nyo pigi be bat ki ba matla khot ba khat khandai pigi be bat ki ba matla ke khot ke ba arpulai kordit ye pi ki no tho bat ki Farisi ki ba arsap khot ba arsap pi ki no yalam ba matla ki ba kejit yo kan ret bat ki ba ngoj ye go ut khot san kordit ye pi ki no tho bat ki Farisi ki ba arsap
pi penkoi kita ke shabar ke kuri ada sepo pi dap de lebor kod arhan riu pi ki parisi ba arsap kod arpo kendai sorry kod ka ba ngin puri kod ka ba lai pola sendon pi ki psen bagi kon ki ksiu jeng ki senpo kumno pin yo like na kajing penrem jeng dujok Jisu bagi Parisi kim Jisu bagi Parisi gidei ke bakam de bedegi sendrano Moses bat kita shong haga siru Moses kidei gibriu ke basngohok na kle kejan bagi de gibriu ke perkat bagi burom ha yo Moses kupatamen jengki ndah bo Jisu poi open kelmar na phang bat ki Parisi kim Jisu tana di Jisu last name ki kwa banrat dengkong Jisu ban penyap yu banrat dengkong yu naga pertai kadang gawe jingjah gospel jo Markus long balai antkot menungkong baar ter Jisu lek haga yemani jong ki jiu u Jisu ru le jingseng kum ki jiu hi urakhe ganiam jong ki jiu kum bay rakhe hi ubam ganiam kum bay bam hi ubam gane ubam ga tai kum bay bam lang ki jiu burom hi ganiam jong ki jiu jingsha hada ki khep kum ne Jisu la sha ye ki jinglong arsap jong ki jiu kam tam ki Parisi tib ong gumno kaniga Markus no balai ka ong Jisu wan ha yemane jong ki jiu kemut kat bagi dang long jingseng ai hapo jingseng Jisu wan bo yo i dang shong jingseng gumne yo i we bru bo pangyap silang ngati u isnai u taw bru but u ong yu taw bru bun yeng joy ban ra ngati jo u kta bo pangyap silang baga Bible ko ngot khot ke baar kiti kila pej yu kemut kita ki Parisi paro ki jiu ki pej yu Jisu laun penkian em yu brio balai ki pej laun penkian em namaru Jisu jule kum ta berbor hapo yo i bapang mano wala dei makna sin sebeton un penkian ki jiu ki tip ye ta bo jule kum ta nak ta raw gini Parisi ki ba shong shane na jrong pulpit ki pej yu law le kum no Jisu tip ye ta baru penkia lag penkia ne brio shabu penkia ongum ne ka bha ban le sniu ne ban le bha ne haga sngi sebeton kem ye nang jawab sho namar kitip la ka ba le bha he tang ba kan niam de gam sha de ban le bha kan niam kam sha ban le bha kan niam go Moses a hangi kam sha ban le bha de kum nu ta la ban le bha gen tang ba mo kan niam jingi kam sha de so kim nang ong e kitip kum no Jisu le thor besan ong Jisu la pas dong jaki de jing bitar ula pet ye ki de jing bitar dan perenjingi memudur Jisu bitar no pi bakla palat lo be haba yo no brio uba kang kerdep ye ga gospel ukris kamlong ga bakla pan bitar baru bo Jisu pet ye Parisi yo i ba kidai maki ba bat bor ban ki ba bat yo shabi ban rung beneng baru ong ki kordi dia pigi arsap ki babat yu shabi tang bele di pimrong ki we pimsha pigi babam do i ka ying jong gru kan thai jing sha pi de ban sai gru kan thai pan ban pi bam klop sanaka pen yo diang e ka bainong arsha hadu jok ong Jisu pigi pseng ki konik su pseng piti babo Jisu kren ta kren uklam kren pigi konik su ki pseng pigi ba arsap pigi no nem ta daga jing bitar ngana tu pi ngamla ban shu bitar ang ne you know da dei bangah keren po jing seng pen yo i kumno golong paru Jisu open klumar ya ga jing seng jongi Parisi hapo jing seng ule kumta kyong nang no ne bru la ban le kan ne open klumar ga jing mane jongi open klumar ga jing seng jongi Jisu pare cheki daga jing bitar namar ka jing do no jongki sa ki brio ki badai gi disciple ki sendran Moses ki babat you should be Moses ki ba perkat ba ki dai ki ba burom yo Moses
u Jisu ong baki ronot ki ronot ki ronot sha haduk kata-kata petip Jisu dah perkelumar gi manager ki mentang ni man gapor jing sha ki kor Jisu ban pule duai ha gospel jom Lukas no besar kot kat pra yang pule na kitab Isaya no ara tu porum don testament semai pule testament berim pule kitab Isaya ong mesti beliau hangal pen slek ngan ban lek yalap ke gospel siga beduk ter ong hadin bu pule kitab Isaya ladang bakla de lenong ban rup huwei baru ong hagane ki sila pendep ni jing thok kam julong gumta kim jukren gumta Jisu ong hagane ki sila khaliap baru ong hagane ki sila pendep ni jing thok ngam tip ke bot nangta tambah ke jing kendit ban ru threat kum bayo trong psen ki parisi po yemane ki pai ba kyong ni ngam jo sngo mo ni jing kren gum ne ngam jo i jing seng gum kulmar gum ne ndai dang ata Jisu wana pul yemane jisin sempat beriu po yemane ndai tang sempat udah kele yaki look yaki me yaki ben sempat na pang ong mi kloi namar yaga yeng kpa jong api pelong krem nong to ika pimla banchu te sempat na ta to sia phami mo betok ni to jung belai bagane gede ke jing belai te mo de la bon gi beri berkat ba Jisu keren kumne no mde habo sempat di beri na pang namar bo bitar bara ke jing bitar petip un keren yaga badeban keren ki pseng ki kon ki pseng bi pelong keren nong to ke yang kpa janga mi sman tu kata ada kom keren jo u kle ya ki benapo my goodness utaro Jisu jongi ke khubor janga re ni Jisu bat ko hukum Moses petip bejah ha gospel jo Matius nomor khat kendai ki jiu ki wan ki kili parisi ki kili Jisu ki ongkal bit ne man pelai kurim man pelai tengah Jisu ong em ki ong balai par Moses usha ingi begin pelai kurim Jisu ong Moses u ai pi tu kulim yiga tu ka an ban pelai kurim ban pelai tengah namar ka jing do not jong pi haji shana ro man shwa kamlong gumta na do Genesis u ka Bible u briun eno kemi khpa un yane balaga tengah maki porok kini arhut kini long gawai kedo ya ke ege bau belai penyeso tu wat ai bau beriun penyekhlat balai ke hukum penlai tengah kami mde belai ba ai ka Moses kedai ke jing ketua hukum kami namar ke jing donot jong gijiu ke jing donot jong beriun na ta da ga wan kini hukum so hukum Moses Jisu bat hukum Moses. Hatu Moses u ibenyu Moses, hatu Jisu ibenyu Moses? No. Haji Shah u skoto kampa mo u. Bani ki jiu shapau Moses. U tip ke egi jing tho Moses. Bat ngata ro ong la pi nget ho Moses pi jin dalange yang ngaro namaro tho shapang jonga. Napi pule gene ne gospel jong Lukas no arbo sa pen lap. Tkot aro santer. Hadir ngi mi pat jong Jisu u kendo igi argut ki senran ke bayalan ti chega igi shnong Emmaus wong pi kren chpangi pi benyaw chpangi namar ges ngsi ke ong ngi benyaw chpang Jisu no Nazareth ngi mot bode mo u ban su spa e ke Jerusalem ye ke jai pen riu jiu ye ke jai pen riu kon Israel Jisu ong ki gumni ong a ki be bat ke bakhya ga donot ban nge ya ga ta baro ke ba u Moses bat kinong itol pagi kren bakat deyo Chris ban yap shwa hadin kata unrung shaga burom jo te ulas sedang no Moses bat na kinong tol pabaro udah keren udah batai sepang lede na gajing thok jo Moses sngap u Jisu u burom yo Moses baru sngoto kampa yo Moses bani ki jiu baro hag perthai u Jisu mdai na marbo burom yo Moses hajing shar ba u sngoto kampa mo u sekarang tu piu Jisu wan pen kia beri subeton
ki jiu kim so tanat namar kimut bo blay u ong ki bakim de ban tre u Jisu wan bo ong ji shau blay ji shau u tre hadu sus beton ro u tre sus beton ro na tarau Jisu ong ukpa jeng tre ro menta ngaro ngatre ngasngo thu ye ke bangale pi shu ya imala mat pe pi shu ya perkat bagata ga de hukum jo Moses kadawana pi ban le Jisu ong pimyo ji bom jukut de ga le ge bo Moses wong pimyo ji bom jukut de ga ga bagi noi thul pa ge ong pi de ban ngai ye ga ba ki kren shapang jonga pimyo ji bom jukut pois Agostino Hebrew nomor 10 biang pi pole ter nomor san ban riban nyau Jisu ong ni kiten ye ke jing knya ba ke jing ai ngo thang kat hukum ke hukum Moses mem sham lamon hari ya kamet mele krenga hakmi ngawan jing klep ke kitab la thosh pang janga ban le ye ka mon jome able sangam ong ye ke jing knya ba ke jing ai ngo thang namar ke pop ublei sham lamon le do bleu mon bleu ai Moses bo Jisu wan ong kopa ngatip mem sungo bha ye ke jingknya kat hukum ke hukum Moses kat kum ke hukum mem mdei ma mejing shaba ai gitu ke Moses ai gitu namar ke jing donut jong bru sempul hari khlau ke jing donut jong bru hari khlau baru Moses utip ndah bagi po hari kanan kin sei im kum gi bru bom donong kum gi bring bom don play na taro Moses util pa bak na mar ke jing dono je ki kinsa poi nda bagi poi kanan kinsa im kum gi marat u ayeki ye to ki eke bar ori khla u Moses dalade umle eke bu ong u Moses u klemle ye ke baro bu ong Exodus Leviticus jing kain Deuteronomy klemle eke to ki eke u ayeki na mata to ki bring be erandang ki bangsa poi sheri kanan. My goodness, nda bo Jisu poi. Jisu klem rendang, Jisu klem mde u bo dono. U Jisu de kon blay bar u dei u blay jingsha. Bar ong ke banga yo I bo kwa jang le ke tang le. U ong pi pim sngo to hukum Moses, pi sngo to ka da kala da khong pong. Nga yo I ye ke bo Moses u ong. Ba kene de bo ong. Mde namar namar ba u blay u kwa ban the mau de u blay u sis beton tan namar boleh thọ ding u blay yu ku muta tang boleh thọ ding asin sajang haban penyab u my goodness le pi yo I yo blay de hukum Moses pele bri ba runar ha pele ban yo I yo blay do Jisu as simple as that period full stop le pi yo I yo blay da kadur jong hukum Moses people long monster yo blay people long yo blay bolong yak jakor lobe nda bo Jisu wan u ong ni kitin hal no basan biang jong yone so pim ju yo I blay mano pim lene pim ju yo sngo ga sur jo don bri bo yo sngo sur jo blay don bri bo yo I sur jo blay uno no bo yo I ngao yo I blay ang Jisu lada pi yo I yo blay daga sur Moses pi bakla pala lada pi yo I yo blay daga sur Abraham pi bakla pi deban yo I yo blay do Christ Jisu pi deban yo sngo pi deban tip I sur blay lang bo Jisu mdei lang ba Abraham mdei lang ba David mdei lang ba jongno jom mdei lang ba Isaiah mdei Jeremiah no lang ba Jisu hagi Hebrew no manukong ter pi ong man shwa man barim haga testament brim u bleu kren shagi breu lang bagi prophet ang bagi nong tulpa hare ha manta se bakhadu ukren shangi lang bo kon u Jesus Christ so manta kanon gi jing per la pi itho yo blei da gi jing tho Moses da gi jing tho ka bolong kat kum ga jing tho ka hukum ka bolong ga tu jing tho haga sarngeu pi da gi bri ka matla ha ban pip itho yo blei ban itho yo blay pide ban itho yo Jisu namar u blay uwan do Christ Jisu kajing batai ka ba shabar ka kajing batai pang blay ka ba shabar no Christ Jisu kadai kajing batai ka ba mala mat pe pishu mudur bakla yo blay ngam ong bo Moses u thoi ka ba bakla no sangap Moses u ai ye to hukum u ai ga Exodus Leviticus jing Deuteronomy namar kajing don ho jing Hebrew simple that's it
Lam da day baki erandang kam mdon Exodus, mdon jingkai, mdon Leviticus, mdon Deuteronomy. Kidon gitu ki aka ka don ke hukum haga dur ke serngyo namar ka jing don hot jong breu. Lam gum ta. No. So, ngalawan kreng ni bro jisngi jing sha. Hare namar ka por jong pi. Ngan isne. Ngan sengek chwang ne.